Anya laki din! Alis, naggapuan yaw kanila kay mo idikalman. Naka-tricycle kayo, mate. Napan kami nakipalingki, ante. Birthday ngamin inton Sabado. Ay, birthday. Unante, 30 kon. Ay, sana madlaw. Kas kalag taw-tawan, iti 25 kaw. Ni ante man, di nakman paspasablugan na kasta. Kat, asino nga iti imbitado inton Sabado? Umay kayo Ayabak ng kalmaw. Wen, amin akaaruba, imbitado ante. Ay, ano ti lutuan yaw asaganam? Partyan kano nila kay ko may sa akalding ataraken na. Kan agparti kami pa'y iti manok. Ay, umay kami nga rod ka ni uncle mo Kan ayabak pa yan dagiti kakasinsin maw. Unante, umay kayo. Imbitado kayo. Hello? Hello, Manang. Apay, di mo nabasa di text ko. Nabasa? Ngamjak masango ti agreply, tamadamaak nga gisursuro. Kat, damdamagak lang, mat no anya ti regalong kanya kinton birthday. Kunakmat kan ka amang tedak iti cake. Tungpalam day ta akarim amanang. Tani, adun to ti bisita. Apay ngamin nga ado ti imbitaram a bisitam. Kat, ado gayam ti gagayam ko. Kenjak kayat nga agsakit tinakam dagiti kaaruba mi. Iso amasapol nga imbitarak ida. Alawonon, mang tedak to iti cake. Jay dakkel amanang. Won, jay kadakkelan. Anya lakit din aya. Umay kayon to amin ni Manong, imbitaram mat. Ay nawan, dagi jay paiti ko na mat. Mabalin aya asaan nga umay day jay, kat mahilig iti pulpulutan ni Manong mo. Anya ti mako ng bakit? Umanay da ito'y akalding ama party inton birthday? Pinilim samot jay kadakkelanan lakay. Katuan birthday nga rod. Jay ngay Manong. Saan ka amadanagan bakit? Tainton rabi tiliwak jay kadakkelan nga upa. Apaman nga agapawn. Ay na, nakasagana nga rod amin na. Nga magoray ka man. Inimbitar mo ka din dagiti kaaruba kan kagayam mo? Una, umay da kano amin. Ay kit sa paan tayo nga rod ati agisagana. Ato gayam ti umay abisita tayo. Gemma, apay saan ka sumuraut? Sa dinaw nana? Ijay balay da alis a kaanakak. Birthday na tata. Mapan kami asang kapamilyaan. Ay kat no gayam ko ni Alice. Saan la gayam? Best friend ko pa'y. Ay kat umay kan ata mapantayawn. Ay, adapay mapan ko alaon ijabalay mi nana. Isungaw mo na kayon. Sumaruno ka nga rod Di talaang ba't ka ti balay da Alice. Wan nana, amok no sa dino ti balay da. Umay ka kumantag kapayong tantanay nagpudot ti panawan. Mapanak pa'y mangala iti supot nana. Mangisupot kadagiti iyawid ko. Sos, mahilig ka matgayam nga gisupot-supot. Aywan Siyak pa'y ti kunam nana. Amin apapanakapaskan, agisupot iti iyawid ko. Nagadun ti tao bakit? Kaslamat kasaranan dito balay. Naluton gi papaitan lakay. Ay, mabit lang ta inakman kitain ng naluton. Ayan nga ni manang ko. Jay cake ko. Anda ka men, kanakan. Happy birthday! Agyaman na kante. Ayan nga niyang kan. Nagdiritso mat ijay likod, jayan dagiti aglutluto. Aginomdan sa ngamin ijay. Una, nabartakdan dagi jay para luto. Na, nagadukat ti sagana mo na aya. Una, anti, taamok nga ado ti umay abisita. Ay inayabak ni Gemma. Sumaruno ka na Apay, pudnaw a best friend mo ni Gemma. Best friend ko ayaw mo day jay. Kano namin ano na kung nga inchismis dito'y lugar tayo. Aya, ay sus. Tsakla kumainay ayabanan. Sana bali ante. Umay lata. Kayong kumot amin, uray ichis-chismis da. Apay ni Manang, naladaw kayo matasim mangpet. Kano adda ngamin klase. Ni Manong ngay,
Makiin-inom ijay likod. Nabartek to day jayan inton madamdama. Ay sus, nagadumot a bisita mon. Kasano? Inayaban mo't amin ni Gemma dagiti kakabagyan na. Gemma ko nam. Jay mangichis-chismis kan. Wan, inayaban na nila kay na. Kandagiti anak na. Jay katugangan na. Jay kasinsin na. Jay kaaruba da. Ay sus, nagadun nga iti inayaban na. Kasimple ni Gemma. Saan nagtagtagari? Ngam kita ang manang o. Itay pa'y asupot ijay. Ay sus, pinununan jay bag nga awit na. Nagpapanahon dagiti bisita. Asino jay agin inaw ijay kusina lakay? Ni Antim, nagbati, taginaw pa'y kano. Imbag lang nga iso kano ti maitulong na kan ka. Ay, nagadukot abisitan. Ket no nagimbitar ka mait. Ne, ayan na nga ta. Adda birbiro kam? Adda bakit? Jeman ulo ti kalding, awan mo time. Mapukpukaw jay ulo ti kalding? Uwin nga rod. Apay, adda nga tanangala. Anyamot tin dagita abisita. Imay dala nga roden nakipangan. Inalada pa'y jay ulo ti kalding. Adda pa'y nang isupot. Ay sus. Wen, amok no asino tinagisupot. Gemma, Pagtungtungtungan yun sa amot ni Gemma, Alice. wen ante, nagado nga mintiin supot na. Jay ulo ti kalding, awan mo time. Ay, nakitak nga insupot ni Gemma. Anya? Inala na pa'y day, Jay? Una yan, saan anak kontento ang nagisupot itinagado? Inala na pailaan di ulo ti kalding. Sapay inayaban na amin akakabagyan kan gagayam na. Ay, no siyak, mabainak. Malay, bay anyong. Talaga siguro akas tati ugali na day, Jay, a babae. Hello, manang. Anya ter aramidam. Aglinlinis ak adito arubayan mi. Aging gaita, talong aldaw kalpasan ti birthday. Nagadupay lang ang tiwara. Dayta ket tirigat na no ado ti bisita. Awan pa'y dagiti daddo mapingpinggan min. Adda nagyawid. Kat, adda, anya ngay nga rod. Asino ti suspet sang anagyawid. Kat, dagiti imay abis bisita. Imawag ak gayam. Taadda nakadanon kanya ka chismis. Chismis. Wood, may papanije birthday. Anya day ta chismis manang. Chismis, anabisinan kano dagiti bisita. Tabasit ti saganam. Asino tinangi chismis iti day tata idarum ko. Kat no nagado ti makan. Awan kano pa'y tiramraman je pansit. Nagtatangken kano, kun saan analuto unay. Makaungetak man no asino man tinangiwarwaras iti day ta. Amom no asino tinagkapon dayta chismis. Asino manang. Ni Gemma. Marurudak man. Adda pa'y laganas ng agiwaras iti kakasta nga istorya. Idinto ta nagado tinsupot na. Mas daawak nga ron. Kaya't nakatalaga apir dyan. Nakadanon pa'y aging gadita iskwelaan nyo day ta at chismis. Iso nga rod nga ipalpalawag ko kadagiti padak at teachers, ti pudno pasama. Talaga at chismo sa day at Gemma. Saan la kuman nga imay ijay birthday? Amangan no iso pa'y tinangyawid kadagiti daddo maapinggan ko. Kasta timbagbaganakan ka, ante. Wan, iso akinontrack met sakbay anagawid. Pirmi ama kaungungat kanyak sika. Agul uli magkaklangarudan. Nagadupay lagayam ti bagbagana. Wan, awan babain na talaga. Basol kumat nga menta inimbitarak. Ala, bay amon anti, tanalpasan. Wan ngam iwarwaras na nagsakit ti tiyan na kadagitiin sa ganam amakmakan. Ay na anti, amo dagiti tattao no asino ti agibagbaga iti pudno. Ta isumit laang ti mangibagbaga asim makiti tiyan na. Adda pa'y warwaras na. Anya day ta ante. Birthday na kanumat inton umay alunes. Aya, Agam, saan ba't nga gimbita? Ibagbaga na lang ba't? kitaan taman no addan tumapan inton birthday na. Oray imbitaran nak, jak tumapan. Jak laam mo, no adda pa'y katsagana na.
pare. Ne, kumare. Naggapuam aya. Ay, kat di tabangkag ko ah. Apay, dinakla ka blaawanan. Ne, taapay akablaawan ka ngay mare. Dimpay na damag a birthday inton Lunes. Ah, aya. Ne, jakman amo nagsaruno kayo gayam kinibakit ko nga birthday. Katuan man. Ay, kat happy birthday ah. Anya ngay nga rod mare. Agayab ka mat ah. No kaano di pa nagsaganam. Tao may kami mat tumabuno. Kita ang tulatan ije Facebook, pare. Ah, i-post mo ije Facebook? Katuan Ay, katuan ang arod. Agpalod kami to kin ni Alice. Iti kasta, makita mi ije i-post mo iti Facebook. Adun to ti makita yu ijay, pare. Nagpalod ka din ba kahit? Wen, adan madamdama jay load. Ha? Uwan ah, takitaan tanto man ije impos ni Gemma. Birthday na mat gaya. Oh, patyamat nga dasagana na. Kat no saan ka no, mat nga agay ayam. Kat no imbaga na mat akablaawak ka no. Kinablaawan mat. Katuan ah. Hanggang di nakmat inimbita. Basta ti ko na kitaan to kanlatan iti Facebook. Ni, adan jay load lakay. Ala. Luktam nga rodan ti Facebook mo. Ay, nabayag kat asaan ko alinuklukatan ti Facebook ko. Dahil talakid din na yan ti paggastusan. Agload ka para laing iti Facebook. Ay, lakay, kita to'y nakapost oh. Na, kitaan taman. Jay post ni Gemma. Nagadumat amakmakan ijay sangwanan na. Adda kalityon. Nagdakkel akik ko. Ne, aguray ka man. Sa dino ngay dahi ta alugar. Ne, saan mo't nga ije balay da? Kan, ne, nagdakal mat abalay ti nagpapitsura na. Lakay, kasla edited mat dagiti sagana na. Aywan, sana pudno. Nagaduti ng kablaaw kan kwa na oh. Luk-lukwan na laang dagiti kagayam na alis. Nya lakit din dahi ta nga ugali ti tao na ya. Ay, lastog na laang dagita impos na asagana na lakay. Saan apod no? Tila agbain. Ay, saan kang agkumkument kan aglalike iti post na? Kagura naktumanon. Bayam agumura. Gumura na tano kayat na. Awad mo't gaya mapulos sa gana ni Gemma iti nag-birthday. Isubat gaya masaan na nagimbitar. Ay, awan. Kasano kat edited mat jay impos na a picture na ijay Facebook. Jak laag Facebook iso ajak ammo dagita. Ijay lagay ang Facebook ang nagisagana. Tumal na kanalis. Ni Gemma dahi ta sumungan. Ayun. Kablaawan tante. Belated happy birthday, Gemma. Saan kayong tupay nag-like ka nag-comment iti yung post ko? Ah? Ammo kaya ti ag-like kas kada ag-comment dita. Kasano nga ag-like and ag-comment tak? Kat saan mat apod no dagiti makan nga impose mo? Oray di nagpicturam abalay. Saan apod no? Kita mo, nagpartak nga imadayo. Kat saanan ang nagtagtagari. Mabain iti inaramid na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nagsapa ka matan kumari, papanamangay. Kas makita mat, ada imat ko atimba pagtugawak. Kan panaw, mapanak makisat ka ijay daya. Akin po kwa. Ijay man ay ni bakit punsyana? Ay, kasta ka di? Ay, katbuan ingka nga raw din kumari, tapno makaadu ka. Aywan mare, innakon, taamangan no imunan dagiti kakaduak nga agsat ka. Narabiyang ka mo bakay? Nasapa ka rimwan. Sa ita, narabiyang ka manay. Gagangay tinagagat alakay, anya lakit din na ya. Sa bagay magkidi, Kaya nalpas yung araw tisag ka ni bakit punsyana, Ay, saan pa'y nga rod lakay? Amo mo tandi talon dagijay a pamilya, iniktarya.
Kaya mo asawin, nagsubli ka no bigat. Katwan mabalin ka di ba't asaan? Sayang no sa anak amapan. Ay, agi na nakakumabakay. Inal daw kamutan arong rumor amapan makitangdang. Ay naapo, aguray to dayta nga ina na. Aging gaad ti agayab iti tangdan, mapanak Tainton matutudong awan ton ti agayab, at least adda igatang iti makan. Naimbag lakit day, ta nagsubli ka ita, Pia. Ay nana, aging gang adda agayab iti tangdan, umayak talaga. Bilibak mo iti kinagagamaw. Makunak aswerte ni Borsyo ka. Ni naanamat. Pudno mo iti bagbaga. Nga bain, dagiti daddo mga asawa babae ita. Nagsadot da nga agtrabaho. Karugit da pa iti umay agtrabaho dito'y talaw. Ay, no siyak nana sa baliak. Sa anak akas iti daduma dita nga asawa, nga aging aarteda, nga uray mo't awan maisaangdan. Ay, pudno da itan ako ng Pia. Uray awan isaangdan, di da pa'y lakayat ti agtrabaho. Katwan, agur uray dalaang iti yawat dagiti asawa da. Umay ka matan ba kay? Aldawan, nabampano ka naggapo di bangkag. Sumangpo ita, di ka pa'y nakaluto may. Ay, di ka man sumanaw akas talakay. At damat inaramid ko Kanya kumay narabid mo ngay. Nagsil-cellphone, iti mano nga oras, kasta? Anya, Ay, unay kan. Di mo man la panunutin, bang panog da tawa, sumangpoy. ala huston, ina ko naglutaw. Makaumati kastoy abyan. Inal daw latan aday tangiwat yo timang mangag. Makauma ko nakmanan. Naa. Ay, naipagkapay kumare. No awan ar-aramiden, umay ka lang agtambay dito tersenak. Ha? Sana kas kanya, inal daw ang mabampanugak. Ay, nagbidot ka iti day nga imbagam. Uray siyak mo't kat mabambanugak mo. Nakabanugan? Ito di kamit mapan iji bangkag yun. Wano iji taltalon. Nabanugak ang nagdalos ijay arubayan mi mare. Iso adi mo ibaga asa anak ang mabambanog. Mala, ikanak man kit di itinalamiis ako. Makain-inumak itinalamiis. Iso nga imayak dito itersinam. Hey, nagbara. Okay, mabiit lang nga ron kumari. Yalaan ka iti inuman. Among kumaray, nalabsak nga ijay balay da piyak. Ay na, nagrugit ti arubayan da. Ha? Uy, maray, pudno ti bagbagak. Ha? Nagrugit. Kasla isumot lang. Nagdulpot akitaan. Anya? Ha? Hino siya klaan. Diyak kayat ti kasjay tarubayan mi. Kasla kulungan mutten ti animal. Ay, jak namin limablabas ijay. Anyat itsuran ti arubayan da ayan. Kat numadlaw asaan anawalwalisan, agkaiwara asopot ti chichirya. Kas kadarugit ti asaw. Ha? Agdapay kat naiwara nga underwear. Ay, nako. Madlaw asinampay anating nag-asaan da nga inakas. Ayan. Ay, sigurado abisin ni Kumari Pia ang makitang tangdan ita. Iso adi na masangot ti agdalos iti arubayan da. Ay namare, oray ka sa no ti kinabisi. No talaga asaan mo akayat tinarugi. At dalatamat oras ng agdalos. Ha? Talaga kit di adugyot ni Pia. No kasano kadulpet ti bagbagina. Isumot ti kinadulpet ti arubayan na. Makabanog mo ti mapan makisag ka lakay. Kasta talaga, bakit? Anya nga rugay. Anos, Tas iti kanayon nga ibagaday di tatangkaw. Anos lang, taddan tulat ta kanaw. Lakit di Kat, nakaluto kan iti pangrabyan tayo? Una, sakpay ti kunam. Anya laki din, ayan. Nasaya at ano kasta? Awam pa'y tinaputak anarabyan ka, kasi ka pa'y tiagluto iti kanin tayaw. Among matay.
No siya ti umuna sumangpay. Ay agluto ako na. Napayuray ko pa'y laking kamay. Pagyamanak mo na'y lakay. Kat ala mangan tayo nga rudan tane. Nabambanugak anapan nakisag ka. Ay, itama pa nagparang ka di tirsenak, mare. Ay, awan sakit na pano nakitang danan. Awan mare. Awan mo't nagayab kanyak. Isu nga dakla ang ijibalay. Ala, ilakwan nakman iti sa nga pulo asa siya'y asabon. Ay na, nagaduan. Ay na, amumutin kanyak. Jack masangot ti aglaba iti every other day. Isu agulpe, no siyak ti aglaba. Ay, mabit lang aron. At ti sabon, mare. Agyaman ak mare at to'y matibayad ko. Malpasak nga aglaba, nagdalusak man mo ti arubayan mi. Tapno awan man ti ibagbaga, jay nakadaldalos ako mare ta. Ha? Asino? Asino pa'y kuma, no saan ani ampiang. Ay naglaing nga agdilaw day jay ababae. Jack mat an-an man. Anya? Asino ay tinakaibaga iti dayta? Ni bakit saling? Imbaga na kanyak, hindi na minsan nagsabat kami. Kat uray man hindi nagsabat kami kini kumari nga Esther, isumot lang ti imbaga na kanyak. Ay, saan lang arod asyak tinang ibagaan na? Adu kami. Ha? Imbaga na matkan ka? Kawan! Ay, nadya ko maibagakan ka. Ang imbaga mo't gaya man nagiti ko kumarita. Ay na, nagdugyot ka kano. Kunana. No kasano ka no kadugyot di arubayan. Iso kano mo ti kinadulpet mo. Anya, matenti kastoy a klase ti asawa. Apay, awan pa mo nga obrahan di ti unag ti balay mo. Ha? Tay tala cellphone mo tiggamam magmalmalan. Anya ka maten. Tunggal sumang puetak, awan naluto amakan. Saan pa naugasan dagiti pinggan. Ultimo, ti kakaisiw na atarakan ang manok. Ay, mabisinan. Kok-kok la kukukain. Dilawom aming asawa dagiti kakapsat ko. Ngam nakarkaro kamay. Kita man dagiti abirat mo. Inal daw da arumwar amapan agsapol. Sika ngay. Adda kala dito'y balay. Ngam awam mo sir-sirbin. Anya? Ay, unay matanday ta pa nagsasaom kanyak. Kasla sa anak ng asawa. Asino ti sana makapungtot kan kay tikas takarabit mo? Salbag ka kide. Babawi ko na ng asawa ka. Ay na, saan kami kan iti arak? Di kan ilakwan, tanabartekan, manong. Ilangan na kidin. Amangan mo panunutam nga utangay. Bayadak mo tigay. Amo, kada pagbayad mo. Ay na, nakaroon ti bartek mo. Sigurado. Kasta una man na napungtot ni bakit mo naagawid ka. Awan bibiyang dahil nga ampang. Salbag kidi. Hinapudlo na. Agbababawi ka ng asawa ng kuwana. Ay, una yan. Ay pagpahit na kita asawa ti kakapsat ko. Urayawan ti kinabak ng ingamang nagaganda. Awan makuna dagiti asawa da. Ngamsyak. Ay, pakawanan. Kayang lang ting kamang na. Ay na, apay nay. Pagsasawa mo ni bakit mo iti kasta, manong. Ang bibiyang ko nga oraya, damakangag ta, isulti, pudno. Kayang lang ti, ingkamang ti salbaga babay. Baka paila ka talaga. Ay, joke lang ti pagarupen nga ibaga ni Manong Gando ti kasjay. Di na minsan. Takas ta unay nga minti bartek na dito ti Arsena. Kat, pudno man. Kita ang mandagi ti abirat na nga agpaiso. Nagagat da. Isulaang ma, tinaikamang kadakwada asadot. Talaga akayang laang tinkamang na. Di mat kami nagbay ni Ampiang anya.
Mabambanog nila kayo nangagapo iti talon. Ngim isupay la ti agluto iti kananda. Kasta talaga ti ugali dagiti agin aarte ana ikamkamang. Agin aarte da lang arudan, pakibiyangan da pa iti kaaruba da. Nga uray di damot an-anwan ida. Tsak amoy ti dadya ako marita. Sadot lang aruden, naglain pa makibiyang. Ay, inton kwan, tinutupan da lang arud. Kabay tabarang iso ti pagnakman na. Awanan bain a babae. Ay, nasaya at man, tadaranaan ka dito'y batog ti arubayan mi. Sika, ampiang akaampangan dito'y barangay tayo. Ha? Amang ano saan mo nga mo? Nga amin anapan mo imbagbaga iti kaaruba, kat dimanon kanya. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbaga, mare. Di nakawawagan iti kumari ha? Taad-adama ka ungutak no kasta. Mare. Imbagam ka dagiti ka aruba. Ano kasano ka dugyot ti arubayak? Isu ka no ti kinadulpat ko. Ay nagawan mo't abain mo anang imbaga iti kasta. Mare, saan apod no day Anya saan? Talaga mo't nga ulbod ka niya. 5 at tao tinangidanon kanyak sa itay aglibak kakit din. Tapno amom ampiang. Jak makadalos akanayon iti arubayan may. Gaputa makumikumak amapan makitang tangdan. Ha? Ngamen, agagagetak. Tapno awan maibaga dagiti nakaikamangak. Saan da nga ibagaan na sa dutak akasken ka? Akayang laang tiin kamang mo salbag ka. Ni, anya ka din day nga ibagbaga. Di ka man agin didi nga awan amom si kaampiang. Ang mga no saan mo nga mo, nga uray ti mismo nga asawam, katday tamot laang tinakunana. Kayang laang tiin kamang mo. Punay kan gandaw. Kaslamin na lumutaw, hindi pa naginom mo iti arak. Wala na. Talaga minalam. Ha? Ako maparagod nga oray, minalam. Ang trabaho na tao. Yung may sagot, bukod kumadapwar na ikat-gata mo dyan. Wala, ngumapay, saan ay ang agungot ni bakit mau no kastater aramidam. Bakit ka? Ako nga't? Pagtalawag tupay. Anya, ay awanan ati bakit mau no aramidam dayta. Sa bagay, sadot mat ngamin ni bakit mau. Ay, naku na, yun na. Kayang lang ting kamang na ako na. Anya, Nagsadot nga siya. Eh, sobra. Sadot na. Amin na sadot. Ay, mapalin lang ako mga isublay ka ni inang na. Inaramin ko na. anya, ay unay kan ganda. Magawid ka man laangan, hustong tinaw. Saan ka nagaw-awid iti duangal daw? Sa ita nagawid ka, di mo amo tilubong mo? Ha? Unay kan, awan pa yung tinasaya at anaaramid mo. Day tala agbarbar tagtar aramidam. Kasi ka. Abay, ato na saya at na aramidan. Alaman, Anya? ultimo agluto ka na ginaw itinanganam. Siya ka ba iti mga ramid? Kas kadag, labay iti kawas kan underwear mo. Unay kan. Anya? Day talak kayang mo ting kamang mo. Among ka di. Sikat ya asawa rumbang nga isublitin naganak na. Anya ka din day tanga ibagbagam si ka, gando? Panag ko na kahit sa nagaatulag. Saan ka mat amaan? Tapno saan mga kan mawatan si bagbaga. Sana ya? Ay, awan serbi ti pa nagsarita ta. Gaputan na barteg ka. Ala, mapankan ijay silid. Maturog ka, tapno mausawan ka. Agsarita ta inton bigat. Oh, itata na usawan ka.
Agsarita taman itinalapat, sika gandong arta. Ah, Naku na ni Pia kanya, nga imbagam kano ijay tersena day ja abakla, akayang kanula ang tingkamang ko. Puno ka de, ha? sa anak matan na naulaw. Nausawa anak matan. Tapno sung batak day ta asalunsod mo. Ha? Wen, puno day ta. Imbagak day ta ija tersena ni bakla. Among ka din mo anya ti husto nga imbagak. Kuna, awan serbiti na asawa. Gapo takayang lang ting kamang na. Sadot na amin asadot. Anya? Anya, mamatikan? Awanan kay tibain namang ibaga kanyak iti kasta. Asawa na, ngam kastakit din tibagbagam kanyak iti kaadwan ti tao. Udo mo ti bagak sana ya. Iso nga ita. Rugyamon ay impaki dagiti kawas mo. Agsublikan iti ayan dagiti naganapaw. Jak maanusan ti asawa kasken ka. Mangsapol ka iti maag nga asawa. Akayat na ti asawa akayang lang ting kamang na. Salbag ka kiti. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Dane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya lakit din. Apay anagbayag amalpas ti panagpalitadayo. May sa alawasan tinapalabas. Day talang tinalpasyo. Siguro, agay ay ayam kayo. No saan kayo abanbantayan? Anya lakit din, ma'am. Saan kami matakas jay? Oo nga rod, ma'am. Di mi mataramidin ti kasjay, Nakurang kami ngamin iti may sa akadwa. Iso nabayagan kami. Kasapulan mi, iti may sa aliburar. Ay katagsapol kayo Apay ngamin ngay tayo lang ngay baga. Di yon aramatan tao takyo. Nakunak lang arudan. Arumbang amalpasyo day ta itabulan. Pasensya kayo, ma'am. Ayawan ti pasensya. Ilapasyo kit din. Iti kasta. Saan amasayang tibay bayad ko kada kayo. Kano agsapol kayo iti may sa kadwayo. Jay sigurado ang napigsa. Kano makitak nga agsadot-sadot tinabiro kanyo. Agbiro kaklatan iti kasukatyo. Nawatan nyo. Uwan, ma'am. Naungot talaga, Jed boss tayo. Sayang, ti kinapintas na. Ano kung matakapada na ni Ading na napintas kin natulnog, ay sigurado agpipila dagiti baro dito'y sityo tayo. Uray man naungit na jay, manong. Mayatlat akit kitaan. Siksi, nga uray bumakitan. Ay, doday dya ti masawa. Inal daw ang masahyak ti siksi abagina. Ano, apo? Ay, luko ka talaga, Amot Mario. Ay, ipakat mo manen, day ta ugalim. Panya kalakit tinaya. Apay, di ka kadim maganasan no makitkitam ti siksi apamagi ni Ma'am Abumakit. Imposible mo't manong Hulyo. Ay, saan? Nag-retire ni Junjun ko. Anya? Ajoy, amumong ti araramidan. Kiwarem da ito, yumay mo, jayan may. Nalakalang nga trabaho da ita. Oin, sir. Siya kung ti makam mo. Sigay. Apay ngayon ito nga inawis mo, manong. Ang mga nudi na mo umay, ti trabaho dito eh. Ay, makita ni boss data, mapasubo ta. Kita ma, nakapurma pa'y. Apay, di mo imbaga alabor ti trabaho na dito eh. Nyalakit din na ita panunot mo. Don't worry. Amo naman siguro na ita trabaho. Sana palay. Numadlaw na puntaw. Ay agbiro ka, iti sukat ka. Kinuyog ko lang namin. Wen, kuna namot iti 300 timbagak aswel daw. Anya? 300 timbagam asweldo na? Wen,
Iswa manayunan ti sweldo ta. Sa dudwag asaw, imbis a 700 ti sweldo na, kisayantan iti 400. Tay taman ti kahit kang kamano. Nalayan ka mga diskarte. Ay, siyempre ah. Apay ama pukpukaw di pala kagatgatan ko. Saan ay ako nakadiyo usaran tanda pangaramatak. Pasensya ko yun, ma'am. Kung namin na mabaling nga usarat dito apala, iso ay nalak. Uray ikis sa'yo latan iti sweldo. Ti pinagbayad yo iti dito apala. Ha? Ay saan? Uray usaram latan. Kumatangak tulangan iti sabali. Kasta ka di, ma'am. Thank you, marod, ma'am. Ha? Kwa, uray din ako naawagan iti ma'am. Juana latan. Si kagayam di ka barbaro at trabahador. Wen, ma'am. Wen, Juana. Aginala ka pailaan. Apay, saan ka kadianapan mo? Kasta una yung tilingat mo. Sa anak mo tanaban mo gunay, ma'am. Agpalingat tapno ma-exercise ti bagik. Nabayag namin na jak nagpalpalingat. Iswa, napanunot ko ti agtrabaho pa lang iti kastoy. Kasta? O sige nga ron. Sa bagay, agpay sumat ako nam. Uray siya. Nabayagan sa anak ang nagpalpalingat. Wen, ma'am. Kasapulan ti bagit ti exercise. Uray siyag paminsan. Mabalin man. Basta isuro nak nag-exercise. Sige. Ha? Ayun gayam. Adda Diyos ije baba. Numakain-inom ka. Bumaba ka ta itimplaan ka. Sige. Bumabak inton madamdama. Ada ka ng Diyos iti baba. Kuna ni ma'am. Anya? Pudno ka di? Naimbag ta da Diyos. Tani nakapudpudot. Ket intay nga rodon ramanan aji Diyos ni ma'am. Ay, mapantay man ngagpaisaw. Sa payay na, makapatay ti pudot na. Sa baling amin di danong anapaburak. Ay, di tayo ngamin mo't na ilinong. Sige. Da kayo pa'y lati mapan. Jak pa'y mo't ngamin makain inom. Ay kat makamu ka dita ha? Umay kan manong. Kaya bayan tapay lang dito ni Ben. Hello, ma'am. Oh, apay nga imbay kayo dito eh. Anya tigagarayo. Makinom kami, ma'am. Ha? Unang kami ti kaduami, ma'am. Nga ada ka ng Diyos dito eh. Awan, nanda Diyos dito eh. Ngam, saan ko atinimpla para kada kayo adwa. Gumatang kayo mga min ay itiinuman nyo. Dakkel lang arodan ti paspasweldo kada kayo. Kaya't yu pa'y asyak ti gumatang itiinuman nyo. Agraraman kayo. Ala, in kayo kit din. Lepasan nyo jay kunak nga aramidan nyo. Tano saan? Awanan tinamnamaan nyo pagtrabahuan nyo. Agsapulak iti sabali asumukat kada kayo. Anya? Anya lakit din aya. Anya pala tururayan nyo. Oo, ma'am. Lepasan min, ti trabaho mi. Madala sa baling amok apagtrabahuan. Mikata kon dito eh. Anya? Mayat pala tiisin mo. Apay, di ka maluksaw iti dadya. Bakit? Abay, di mo nakita. Ti kokomelon ni ma'am iti agsasao. Ha? Apay aya? Kit-kitag itay kahit. Kanti kaus na. Madlaw-lao na. Yakin unag asuot na. Kaslamutan. Ayat na amakitak tikas jay ajar na. Ganitsura na. Siguro, ay ayatin nak ni ma'am. Abangan ngayon siya tikayat na bumabait ay. Ang amidad kakit na luksaw. Panya ka lakid din. Sampali at talaga tiriknam. Uran niya abanag at pagpanunutan iti kakasta. Kaskala na ko gugwapo. Anya dahi pare? Anya ti kung kunam dita akas lak lagwapo?
trabaho takit day. Malpasan tanti ipapaaramid ti boss. Kumusta ka niya, manang? Danda ni malpas na iti balay mo Ay, nagpintas pa Naimbag mo at na nakabisita ka ita, Petra. Tapno damat makasarsarita. Wan manang, takitaak man mat iti balay mo. Asidaga na malpas. Ay nabayag ko man analpas na ito'y. Ngam nagbuntog mat dagiti naalak at trabahador. Siguro no imparamid ko iti sabali. Nabayagan analpas to'y balay ko. Anya lakit din manang. Saan anasaya at ti kasta apanunot dagiti tauham. Ay katbasol damat lang. Di damat aramidan ti trabaho da nasayaat. Kanamom ka ni. Jay maysa. Sabali ti panagkita na kanya. Kaslawan kawas ko iti panagkit-kita na. Idin to tabakot ako. Anya? Wun, makitam inton madamdama. Ang mga nukas jay matlaang timarik ng nukas ang sangom da jay lalaki. Aywan, kasano ngayon ti love life mo ita manang? Saan mo ako naan? Nga awan ti lalaki apagin interesam. Tarumbang nga agsapol kan. Kitam ni, manutawon mon. Awan mo't sirbi na dahito dakkel abalay mo, no si kalaang ti agnaad. Ay na, among ka di. Adda kursunadak alalaki. Makitam to inton madamdama. Nagwapo nga ron. Hoy, asino ti sisi imam? Ha? Ay, kuha. Anya ka laki din. Di ka tumanagari. Ha? Apay aya? Kita jay lalaki. Dayjay man niyo. Isu dayjay kunkunakken ka akursunadak. Kita nagwapo anya. Ay isuday jay. Ha? Apay akasla pamilyar ti rupa na. Kasla karup-rupa na jam amo. Jak sigurado. Nataptapok tumot ngamin ti rupa na. Jak mailasin iti husto. Amangan no sa bali mat jabag pagam. Siguro Amangan no, saan nga iso? Ay, nagmayat aboy-boyaan. Aniya kalaki din manang. Mapan mo ngamin kasarita Ay saan? Urayak nga iso ti umasidag, makisarita kanya. Petra, si ka dayta? Ha? Siya daytoy, ni Ben. Kanya ka laki din. Di na pa'y mabigbigan. Aniya? Ay, si ka nga agpay sulita? Wen, anya kan sa. Kunak ngaminan ka. Si ka dayta. Jak lang masigurado itay tanatap-tapok ti rupam. Ha? Ay, kumusta nga Apay nga adda ka dito yung agkiw-kiwar iti simento. Di mat ada business mo. Wen, aglay-burak lang dito eh. Kahit kung amin tag-exercise. Ay, ada ako mapsutak mo dyan agdingit. Iso nga baon ko pa ilan ni Gwen. Tayo sunat imang handle iti business ko. Kasta ka di? Kat, kumusta nga mata ni Mari Gwen? Mangmangag ko mat amasikog ka no? Huwag mo reta. Masikog. 2 bulan na natin sikog na. Hanggang isupay lang, ti makamo iti business. Kasta ya. Wen, hanggang... Apa nga iso ti pagtungtungtungan talay? Hoy, Petra. Anya dyan nakita-kita yun. Apay akas taon ay tiisam mo, hindi kasarsaritam ni Ben. Ha? Apay, nalipatam ka din ngayon bagakan ka, akursunadak ni Ben. Anya lakit din na ya. Unakno anya ti pagpungpung to tamaon. Saan akas jay? Imbagak itay kan ka, nga adda karuprupa na. May sumat nga agpaiso. Kinumustak laang mat. Alangan kitnimot nga agmay suutak, amakisar-sarita kan kwa na. Kasjay?
Wan, manang. Saan mo na pag-interesan? Adan asawa ni Ben. Mas hugpay kit din Anya, uray addan asawa na. Jaklat ang sartang. Imposible matasaan asyak ti pilyon na. Adda balay ko, napintasak. Adda kwarta. Siyak ti mang pasardeng kan kwa nang agtrabaho. Sigurado asyak ti pilyon na, uray baketakon. Ay namanang. Saan apagan ano ni Ben ti kwarta? Adungot lang ang kwartada. Dakkel ti maalala da iti business da. Anya, imposible tayo bagbagam. Saan anak kapapati? No pudno abak nang. Apay nga rod nga umay agtrab-trabaho ditoy. Anya kalakit ni nayamanang. Pudno ti ibagbagak. Di ka pwede mamati. Ay makamo ka. Oh, Ben, agpaiso nga dan asawa. Wan. Apay aya? Ay, awan. Bay, adawang berbero kita nakita sa babae. Aday di baba. Ayat pa'y tilugan na. Mabit lang, wana. Inak kita no asino day jay. Ay, mabit lang, ta sumurotak. Ala, may kayo, umaba tayo. Ay, sos, ingkakit din ituloy jar aramidam. Ala, umay kan, Ben. Honey, dito'y gayam nga agpaiso ti ayan mo. Apay nga ka dito eh. Kasano ka na mo adito'y tayan ko? Marigatan ak ngaminan amang handal ije business. Nang ro nakat dumakdakalan ti tiyan ko. Naimbag nga ro, tako na may sagayam ko nakita na ka dito eh. Basta ka di. In-text naklat ako man. Tapno di ka narigatan na ng biro kanyak. Narigatan ka pa nga may dito eh. Apay nga na ito van ti inaramat mo alugan. Kunak ati Ferrari ti usaram. Kwa. Amangan ngamin numagasgasan. Iso ajak inarama. Ure magasgasan ata ipasimpata man. Sino to'y kadwa mani? Uwan kaya. Iso ti akimbala iti da iti pagtrab-trabaho ka ni. Ni Juana. Juana. Ni Gwen. Asawa. Hello? Hello. Sige nga Juana. Agawid ako. Diakon agsubli dito yung bigat. Iso nga minti ko na tayo asawa. Pasensya ka na. Anya, Katis well, Doc. Uray di mo nitad. Sana bali. Nakapag-exercise sakmat. Sige nga Rodan. Incoming. Ay, mabayag man ang titrabaho ta. Timanaw mo't ngaminan ni Ben Alebor. Awanan namnamahin ta. Amay na yun iti siluluta sa 200. Isong rod. Ay, kimaro pa iti unget ni ma'am. Saan ba't nakasya iti? Ang mga nung kasapulan manan nga galata iti kadwata kasukat ni Ben Aleborer. Awan nga pweso. Damagam man ni ma'am. No kaya't nangagalata manan iti kadwata. Madam! Ma'am! Ma'am! apay. Ma'am, agsapol kami kumaiti, liburar. Tani, nagikat mo ni Ben? Basolyo. Anya? No saan yung kumangay na yaban ni Ben dito eh. Sana ko ba nasaktan? Anya? Nagbiro kayo iti kasukat na. Pilyin nyo, jikas ka na kayo apangit. Tapno saan ako na masaktan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Delivery, sir! Nay, si kansa man nandiyan nag-deliver iti napalabas sa lawas. Apay,
Akin parcel manan iti dayta i-deliver mo. Ni misis mo, sir. Magdamot ti nakasura tanagan. Anya manan dayta nga in-order na ya. Antoy, sir. Nagdakal mo ta karton. Ala, sir. I-receive mo. Agpirmakan ditoy. Magda! Sa dinutayan mo. At naman ang simbangpet nga order mo. Ay na, nagbayag ko nga inururay day nga order ko. Mana, idisumlatan dita, talo katakto inton madamdama. Order ka nga order. Isunsamot ti pangigas-gastusa iti suweldok. Nalakalaang day ti order ko, lakay. Anya kakidinaya. Anyaya day nga in-order mo. Kurtina laang. Kurtina. Ket no nagado ti kurtina mi aparador anakadulin. Ita, nag-order ka man iti baro a kurtina? Kayat ko nga rod nga adda amin a kolor ti kurtina. Pink ti kolor day to in-order ko. Inton sumaruno, agorderak iti nalabaga. Koleksyon nga rod, lakay. Nagadon a koleksyon mo. Tila adda kol kolektaem. Ingka man kit di ayaban ni LV. Tagsibog kadagiti masetas ko ijerwa. Anyamat dun. Siyak manin ti pagsibugan ni mami kadagiti masetas na. Sapay nakaad-ado. Mala, agtungpal kalatan iti bilin ni mamim. Tapno saan ka amaumtan. Apay ngamin anagado ti masetas ni mami. Dahita ngamin ti pagasiman na. Sapay sumakdo akpay ijay nagadayo agripo iti pagsibog ko. Nagdagsan ti agawin. Alakit din. Rugyamon. Iti kasta, malpas mo ti agsibog. Inan-anom nga in-order mo a kurtina. Saan mon samat a sinukatan dagito'y kurtina. Mapispisang da pa yan. Indulin ko ang. Na, anya ti serbina dya kabarbaro, no di mo mat usarin. Kita ang man dagito'y kurtina. Agrat-ratik da pa yan, ta di mo mat suksok tanan. Usarak to dagi jay no adda bisita. Kan no adda okasyon. Sus, kasmutla ka dagiti kagawaan iti kusina. Nagado atasa, pinggan kaskada. No anya laditan, ngam nakadulin damot iti cabinet. Ay na, saan ang mabalin nga usaran nyo dagita? Tapang bisita dagita a koleksyon ko. LV! LV! Umay ka man ditoy! Apay, mami. Nagsibog kan? Wan, nakasibog ako. Sinibog ang matla ang anaimbag. Ang mga nuwinar syawar-syam lang iti danom dagiti koleksyon ko amasetas. Sinibugak analaing, mami. Tamapan ko man kitaan inton madamdama. Di oray mapanyo kitaan. Nagsakit to pay dagiti imak a nagbagbagat iti timba-timba adanum a pinagsibog ko. Ne, apay akurang daytoy koleksyon ko a nagngina a plastik a pagbalunan dito'y cabinet, LV. Ay, jak mo mami. Apay adamagin nyo kanya. Ket nusupot ti pagbalbaluna. Taagungat kayo mat no usaran mi dagita nangingina a koleksyon nyo a pagbalunan. Ayabam man ni dadim dito'y kusina. Darasam! Ayabam! Wan, inak ayabanan, mami. Apay anya ti mapaspasamak dito'y kusina? Nakitam jay may sa apagbalunan a nakadulin dito'y kabinet. Mapukpukaw, hinulhulugak dagijay, may sa aset. Anya pagbalunan? Basta, nangina dagijay, na duma-duma a kolor. Anya ay ati kolor da? Adda ka nga orange, yellow, blue, pink, violet. Adda blue? May sa aset nga rood, adda amin a kolor. Ay? Oh, apay nga inapot mo day tangiwat mo. Ha? Ay, isu jay nagbalunak bakit? Nagkunakan ka nga usaram, kat koleksyon ko dagita, nangina dagita. Bakit? Awan nga rin ti mabiru ka kapag balunak. Ayan na day tapagbalunan. Ay, adda ije bag ko. Ay sos, ingkalaan tabugwam. Saan amabalin amaksayan dagiti koleksyon ko? Agbalon kayo iti bulong ti saba. Kumare, nagadon dagiti masetas mo. Ah? Ay, wana. Kita mo, nagmamayat dagiti sabong dasi ka. Ay na, nagkukyut da nga rod amin. Makitkitam di masetas aday jay maray.
Ay na, nagmayat ti sabong na mare. Ag-orange nga agyelo. Ginatang ko daytay, dinapan kami nagpasyar kanila kay Kuya Malaysia. Ay isumat lagayam nagpintas. Nagmayat mare. Nangina day tamare. Amom no manaw. Sangaribo siguro. Sa nga pulo aribo dayta. Anya? Ay una yan anagngina. Ang nagmayat mat. Ay, dayjay ngay amasetas mare. Jay red kan violet ti sabong na. Wen mare. Ay, ginatang kumat dayta, dinapan kami di Singapore kanila kay ko. 15,000 mat dayta. Ay sus, nagnginginan. Ay, talaga akas tamare. Kat uray si kamat. Adumat ti masetas mo. Masetas dito'y Pilipinas dagi jay mare. Jakmet kabailan ti mapanagbiyahe jay abroad. Tapno lang gumatang ka dagi ti masetas. Ang isumat ati collection ko dagi jay mare. Imbagla aliw-liwak mata. Ay, agpada tamare. Liw-liwak mat dagito yung masetas. Ay, mare. Mabalin ti dumawat. Uray tipping laeng amasetas. Anya? Tipping? Tapno adda imulak mata. Ay na, nagngina dagita masetas mare. Saan amabalin at tippingan? Apay aya, balikid ka la, balikid ba kay? No saan ka makaturog, nasaysaya at siguro no yung kapayagboya iti TV. Adda nga rod na unag apang panunuto. Ni, kat ijay karor ang agpanunot. Ay, lakay. Adda man damagakan ka. Intun bigat kan ngagdamag, makaturturog ako. Amang no saan ko amasumbatan day tadamagam. Saan mo matamasapol a panunutan day ti damagak, lakay? Anyaya day ta. Napadasa mo tinagtaka. Anya, tila damdamagam ba? Damdamagak nga rod no napadasa mo. Ay, saan pa'y? Ken saan ko akayat tagtakaw? Amo matadakas day ta. Dayjay nga rod masetas ni Kumarek Asabel. Di nakpay kayat nga ikan uray tipping lako nga. Kahit no saan na ka nga ikan, ay kat bayamon ah. Kayat ko nga rod nga da collection ko akas di amasetas. Imported da nga min. Maturog ka kiti. San man la tila damdamagam. Lakay. Ala, di na kalbi-kalbitan. In katakawan di may nga imported amasetas ni Kumarek Asabel. Ah, tila ibagbagamay. Ay saan ko akayat? Aramida na pa yaman nagdakdakas. Gapo iti dayta a koleksyon mo. Darasem ti mangan, tapno saan ka amala daw iti eskwelaan. Daddy, apay a plastic day ti pangpanganan tayo a pinggan. Day tamat ti kayat ni mamim nga usaran tayo a panganan. Idin to tanagado dagita nakadulin di ta kabinet ni mami a nagpipintas a pingpinggan kan basbaso. Di na nga rod kayat nga ipausar dagita. An-anwan na ngay dagita. Display laeng dagita. Ibagam ka dagiti addim, ta saan da asagsagidan, no di ta kayat ti maungtan. Ni, Daddy, addan di agidil-deliver iti parcel. Ne, sino man ang tinagorder aya? Saan na siya? Ni mamim manan? Ay na, simbang putan di order ko. Anya day nga order mo Magda? Nagdagsan mo Lukatam atap no maamwam no anya day talakay. koleksyon mo manan? Katuan siyak pa'y mati ko nam, mahilig nga koleksyon. Ala, lukatam man nga rod. Ay na. Ado ti umapal ako Kumarek, no makita da ito'y koleksyon ko. Taamom lakay. Planok nga i-display dito'y ruwar da ito'y. Atay ta, manuklukatan ay. Sige lakay, darasum. Ne, payakas lang natangkan. Ne. Oh, Nalukatamon lakay. ha? Daytoy ti order mo? Bato umait? Saan basta-basta bato dayta lakay? Bato a kulay pink. Bato daytoy ti bulkan. Na- Iso anangina. Anya? Ay sus, napan ka lang kuman ng bagkat iti bato di takarayan. Samok kinulayan iti pink.
Nag-order ka pa iti online. Bato nga rod ti bulkan daytoy. Saan ka makauawat aya? Kasla ordinaryo mo't abato. Pininturan dalayang iti pink. Agurderak pa iti sa bali a kolor. Na, Kayat ko, jay to dakdakkel abato. Jay to orange. ay susapo delikadon. At dansamot ten katok mo bakit? Tila mat kulkulikta mon. Apay, napanan ni mamim. Diyak mo, daddy. Rimwar mo't itay. Kit no rabiin. Rimwar pa'y laeng. Diyak ka no ibagbagakin ka arimwar. Taapay ka no. Diyak man amo kin ni mami. Napansiguro nagkita iti inayon na iti collection na. Di la maumuma nga agkulkulekta. Naileten da ito'y balay. Gapo ka dagiti koleksyon na asaan namat nga rod kayat nga ipausar. Lakay, agriin ka. Alalya! Agtal na ka man. Siyak daytoy, ni Magda. Apay akas na ti suot mo. Apay isuot mo dahil maskara. Inabungak laang daytoy rupak, tapno awan makakita kanya. Anya dahil tayo sarak mo dito silid, aya. Di ka agtagtagari. Masitas mo dahil ta. Magda, nangalaam iti dahil ta. Di mo gayam kayat ama pantakawan. Di siya akong tinapan ng takaw. Anya, nagtakaw ka iti masetas? Koleksyon ko lakay. Dito'y silad ti Pangidulinak. Tapno saan ang makita ni Kumaret Asabel. Saanen anormal da ito'y amapaspasamak ken ka, Magda? Saanen anormal? Nyamot ti bagbagan. Ay, agpakita kan iti espesyalista. Nasken ang maagasan ka. Awan sakit ko. Sumardeng ka. Nailutin day ti balay tayo, daddy. Danda ni awanin ti pagnaan asumrak dito'y balay. Gapo kadagiti nagado unayin a collection ni mami. Ay, hinda. Uray ijay cabinet. Napuno ti nagado abadbado agat gatangan ni mami. Di namat nga rod kayat nga isuot. Kat no inaldaw mat ngamin amapan agukay-ukay kadagiti badbado. Anay ko. Ni maming! Ay na, daddy. Natin nagsamot amin a collection ni mami a kagawaan iti kusina. Nay, bakit? Ano ka? Damagan pa'y laang. Kita lang arudan anatin nagdagiti kagawaan iti ngato ti kabinet. Eksakton sapay iti tuktok mo. Tulungan na kun at tumakder. Ay uwi na bakit? Daddy, mami, matinagin dagiti dadto mga kaldero ang koleksyon ni mami. Aglisita bakit? Ay na, imbaglakit din ta nakalisita bakit? Ay, ang mga numa-ospital ta di na oras. Anya lakit din aminan nagaduunay ti koleksyon mo bakit? Ay, bakit? Diyay tinakaw mo ang masetas kin ni Kumarim Asabel. Nasken nga in kay sublay. Kumare Isabel, umay ko isubli da ito binulod ko ang masetas mo Ay na, adamat gayam ken ka. Kasano anapan ken ka da ito yung masetas ko. Binirbiro ko, iti mano nga aldaw. Binulod ko laang nga rod. Ay na, kailiw kung da ito yung masetas ko. Ay una yun, uray mula inarakot na I miss you. Ay na. Awan ti basol ko kan kamari Naisubli kung day tamasetas mo. Daddy, naikarton kung dagiti badbado nga ipadawat tayo kadagiti marigrigan. Nasaya at mantukas ta. Urayan mi kini mami mjag gatang iti buti ken landok. Taila ako mi dagiti daduma a koleksyon na. Awanin dagiti collection ko. LV, Apay, daddy. iba pa man dagiti pingpinggan kan dagiti baso a koleksyon ni mamim tausaran tayo.
Tarigatin lumatin nagdantumanan. Wan, Daddy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.